Gibutyag ni Senator Raffy Tulfo nga gireklamo matud pa sa iyang buhatan nga mikatag nga marketing materials diin si Tourism Secretary Christina Frasco ang bida. Wala matud pa kini nauyunan sa katawhang Pilipino hinungdan nga nakatawat kini og pagpang-bash online. Sa joint hearings sa Committee on Tourism ug Social Justice kagahapon, i-question ni Senator Tulfo kung nganong siya ang ana sa hulagway ug dili lamang modelo o native sa maong lugar nga gina-promote ni ini. Atong paminawan na tipik sa pamayag ni Senator Raffy Tulfo. So ang dating po sa mga tao na you're trying to promote yourself. So maybe we have to refrain from doing that. We can use model siguro. Diba? Like I said, yan sabi mo sa Cotabato ba yan? South Cotabato. Then let's use Miss South Cotabato as the model or a native South Cotabato. Ano ba yung pinaka-native dyan sa Cotabato? Yung mga indigenous people. Ang tipik sa pamayag na Senator Raffy Tulfo, gani nahulog matud pang ginapromotara ni ini ang kaugalingon. Inay i-promote ang tourist destination sa maong lugar. Hinoon mi depensa sab si Frasco, wala kini intensyong i-promote ang kaugalingon. Sanglit wala siya planong mudagan sa national election. Butang gipalagan ni Senator Tulfo tungod wala kini naghisgot bahin sa politika. At ang paminawan na tipik sa pamayag na Secretary Christina Frasco. I have no national ambition. I'm not running for any national position, and therefore any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028, and therefore there would be no reason for me to promote myself. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm just saying that what I'm saying is yung po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Ang tipik sa pamayag nila Secretary Christina Frasco ng Masab, Senator Raffy Tulfo.